Sugro diam lembut badan ini paijo wacanan pelunguk cokor dewo ring sikian diam nabda bang ini karyone dikiring burido sampun rauhang dikiang asiki ring kramo desa pekraman kekalih ring suang-suang banyar nabi makawinan asa punika yen kemana anduk dikiang amat desa pekraman punika wanda jagi pacang aja kan inek jaga peluk cokor dewo iki sandokan boyo desa pekraman punika ngajegang kayangan tiga yen menawi wang pidabrap dikian rarisang ijen dikian jatuh nunas lugro matur sisip titiang ratu yen dia menika atur pengabeh belini dados mau tamo pisan dipun ngatur ngayar ngangan belin nalering purin pemekasane mangkin yen dia menika atur pengabeh belini menawi da wenten sane kirang inarang ayo milih yen ning keto atur pamane sing yen atur lene patuh buku pikayun telah ngeraja kan bumi di sini mang di situ nah de jani ranta aku kuin paman subo mata nauking parkanya muang parkeran kamu kejang mang di situ ngayak nyen kuin cakarang kelak nebakang itu liatul yu atau patene keturu ado amongan dia tapi banyak-banyak berduru-berduru ado amongan dia jani paman ini puri ngajak belum jadi papa nangsek subuh matan kainnya teh ceneng mantun laki sing nah nih jani patut paman masih ngenekang mang nenek buta aja main deh Sugro ditiang idayane sane melingi ring koripan mangkin teh dumun ratu beli aku purun yung didang nyelak matur yang ngandini boyo teh beli sampun pawikan ijeneng bagus mantun beli putran beli boyo teh wau limang raeno wentane riki ne mangkin kayon beline pacang malih manene presiden ijeneng bagus rau tangkel mriki kinten nggih Jek meriki jeneng mantu dalem ipun nah sekarang masih kena nyen buin buku beli saya ngelak ngeraja kendogen yang melaksana tua itu nih lah iya rumah sak kelangga ini itu nih anak mantu siapa wae dan siapa anak kelak dios wenten ro nyen malik iriki lanang ring jagat do nikapangan mangkin wenten Riyasuki sampun kambil kakau. Oh, aduh, kan ada teleponnya itu sing luwih saya nawang niki kendane mungkin apa yang dia simpati kartunya apa madan keto simpati ngisi kartu ulian sing lapipis yo diajeng dengan beno yo ya restone aja kan panglah masih gentar buku gelas ngot dan nanti nganggon seraput tuh adane HP ya penggelas nawang betul kan sing ada tongos gelas dan patut ada utusan gemuk tangkel doang ning punika karya mau tamu patut wenten utusan mereka dengan punika mangna becek tuh sapunika dak kantun resto adat mereka nah jane lantas nali kumilne yen nurno den gelas mun gelas sing gelas nah niki aku yen dados tigang dur naler pelungguh Joko Dewa karyanan swalo patro akedik
Malik bos titiang na kuendan ku ngawo duwe napi den ketiang pacar naon begini pun nak kaget apa bener dong yang saya macam noleh banyak-banyak kan ngayak moyo apa nih bener gitu ada di urusan dia Banten Sesari Rau Kaulam sami sampun kan sampun Banten sampun Banten Pemkuan sampun Banten dan ini kayaknya jalan kan ya sama ini Jepang yang menjalan mau kau apa nih kan nah nggih kemauan Banten sebelum patron nah ingat nyep tangkil nggih gelang bakar nasi malu banyak-banyak ini wah apa itu pasti gelak ngelak aja sih rungu tuh kaget gede terus Giring-giring beli, paman. Gusti di tiang suwe dan kodao yan kodao kokorip yan kokorip ngentasang Padanggala kokorip aku ngendasin Padanggala masuk di tiang tuh sambil menyelam minum air kan ingatan bener matur gini dodo aku besok pekraman banyak do aku do ya naliang di tukang-tukang Banten pang kadung biso naik alit-alit naik cerita oh wenten pemerintahan presentasi pun buat yang sebuang yang sing ke doang jai ngapung ci ngomong pangajak gini di Jakarta nek walau laksanaan ci sing kok kedo pangajak ya ke Banten meli canang meli sampai Daksino meli terus ini keburi nunas walau padre Sergio Tumben ketemu kudu bawa cucu Lo limo, limo ane paling klebo kelas 6 jadi. gitu Oh. jangan truno Tonen sing nganten. unen Nganten ne pang kudo tonen. nih bang nih bang poe Ane maluan bu palas. palat nih marong lah nih baru Oh. okonya nganten Selamat nih, selamat. selamat Selamat nyeblos. Selamat nyeblos. canggih ngeblos ini bisa nyo Ih. Ngeras yo tak, cie. ngeblos apa nih One pipi mau pelui nunggu ngeras. kengken sini Nyeblos pilgub. Pemilihan gubernur IBI. oh gitu nyeblos belgub Ah, yang sing nyeblos IBI. Golput sih. sing golput nyeblos gigis Gigis yang penting bolong tembus. nyidang bolong Oh, nah begitu begitu. Sang sing mau balik di TV One, di TV One apa tuh televisi. One sih
ada anu pemancar televisi TV One. TV One. Dia anu siaran debat kandidat. Mesiat debat kandidat. Sing mesiat, sing berdebat, berdialog. Oh gitu. Oh, masing-masing mengeluarkan visi dan misi. Manpes. Visi misi. PC misi. Misi Ya pes. wis, yen mata. Kau coba takon misi dan visi. Nanti diperdebatkan, didialogkan program masing-masing calon. Oh gitu. Man Mumpung ketemu Cang Yaci, man orto dek orto. kita ucapkan selamat kepada pasangan Mangku Pastike dengan anak Agung Puspoyogo. Semoga sukses. Nah, Semoga berhasil memimpin Bali. cocok mana ada itu. Pani jero mangku ngajagang Bali nih. Muspo sambil ngomoyogo. Mangku we kani muspo sambil ngomoyogo pasti Ngasti tiang jagat Bali nih Pangrahayu, Kerterarjo, Gemah Lipah, Lojinawe, masyarakat Pang Pekede Pekenyung, di samping tuh ada bangsa jauh gitu. bangsa jok itu. Yen tadi bengide tekeneng pasangan jero Mangku Pastike. Pangsing cara mimpin pemuspane muspo si malu rakyate. Muspo puyung. Muspo puyung. Muspo puyung sing ingat teken nasib rakyat keleleran. Bocol milih Mangku Pastike. Bocol jero Mangku muspo sambil ngomoyogo. Pangsing muspo puyung. Doen tadi benunah hijau. Pangsing gitu kan. Dumadak iraga sarang sami ajak mekejang Dirga Yusuf panjang umur. Nepokin pula paleh Mangku Pastike kesarengan Kenagung Puspoyogo. Dumadak berhasil. Oh, pangsing janji muluk-muluk. Muluk ngaranang lemah. Lemah cuma tadi lengis. Lengis yang mekejang mal. Apa ben muluk be celeng. Muluk becaleng melengis oleh pengamal mising. Pangsing muluk-muluk gitu. Di samping itu pangsing rakyatnya goreng ben lengis muluk. Pangsing gitu kan. Yang tadi bantu nasi jauh sih itu. Ideh kan juru mangku ngiring nagung. Pangsing gitu kan. Oh, di cang nak kemosan maci. Bujang. Kelado ikajak ko mai ka batu center. Men kumah cancang sagado cuma. Tumen ramah ngigal bomangku nanti gubernur pang tiap tahun bilang pesta seni ya ada magong. Nah begitu. Oh, Ni bacang ci menci ingin dapat ci bacang. kan mecelap cang langkul cie. Oh, Wih, bu cang nak lu nyampat. kurang jak itu. Putih-putih. Oh, Awak ni putih-putih. oh. Bok ni putih. Tu dadong cang tu. Jangan keban lama. Ade yang ngamah raos cahuran cang tu. Yo kini cuma. Mendadong ci mati, kita nyampat. Betul ni orang nasi putih tu nak dadong cang nasi putih. Awak ni putih-putih. Au. Cebleng-cebleng. Bulenan tu, bulenan. Resep teken lengkara dengan raos. Kengkir. Dengan raos putih-putih. Yen putih, artinya putih mulus. Yen putih-putih, dini putih-putih, dini putih-putih. Tu madan bulenan. Nah, putih-putih. Ngawang cang. Kau nyamu we? Dan nyamu pi asik makan nyamu. Ye dah. Nyujuk hengcut. Ih. Negak. Coyok kurang cang Ramah. Iya mulo epe. Mekejit. Gigi ni putih. Mekenyam gigi ni putih. Gelas-gelas. Bisa tebara. Kurang Kurang jasau. Kurang cang tu. Beleng guys pasang ni. Maro mana? Bangkiang ni metegul nanti. Pojok jangan itu yan.
Bojong. Bos. Jangan Queen. Ci ukuran kah ukuran. Acan kadang kurang jangan dia biasa bertanya nyamu nyampat sambil ngonyait sambil mesti yang ada nyamu sambil ngemak nyamu terus mesti ante sakit. Tonen yo peragat raos jangan. Doman bercangkuranan. Begitu sing bojang nak luh di pon. Engken. Anu dang mau masak ah. Atau yo jenengan saja. Rambut pendek. Aing mau kulit jagung. Bekriting gitu naik. Mau keriting jagung. Anggo gas yo. Mau tekbior. Oh, rin mangku do ba menek ben harga gas nyen. Nah, Cang beli gas. Dia bian semal di 6 dasar kudos se tawangke. nak dagang lagi oleh bati mulut. Bojo. Begitu yo kaci kurang situ nak. Di kafe. Parone lo limo dak sampai di briket dan kelapa siko kafe yo. Mumbang Cina bahkan mau takon kok gitu. Urin yo unu dena. Pejalan jangan liburan ini. Mesti lah sepi limo. Daptan kelu. Mancang di siau juta. Nangu. Kaiket. Kali. Konyang apa cang? Pipes itu melalui jago kafe. Baju sebarian. Kantong telu. Ne bedren bak sipes kedua. Sipes. Baru sipes. Pipes di spidol. Bisa nulis. Sing. Di spidol. Apa campur ke kafe? Ganti kafe. Cetet ning cicang. Dering gitu aja. Dering. Tawang ki atin min drink tuh. Doring wango. Kadencang tanya minum apa? Doring wango. Itu ini kulit di jero dongkang, buk main mau klisut waktu kafe. Sing mesti cakap cewa semu. Orang cang pemane itu doring wango itu. Tahu kan ngapa pipes? Beliin sampit lungkut. Kemung kadongnya. Bodoh cik itu sakit. Jangan santai. Beli nih cicang kalupat. Kalau bebek Pat. Lain buk. Lain kulit nih. Lain tipi nih. Lain kuning nih. Kalau do jenis sari nih kok kita. Empok putih nih kutang. Duduk kuning nih. Duduk saren nih. Oh gitu, Bo. Ngerti tak kah? Oh ngerti. Dia cah sprint. Break minuman ada botol. Sing sprint gen, sing si minuman. Minuman botol. Sing sprint gen, sing si minuman. Minuman ada botol, kadang botol nih. Sing sprint gen, sprint. Aso up iprit, sprint. Sprint gen. Apa inam ci? Sprint. Pokoknya sing minuman. Nak sing si minuman nak sprint gen. Nah, cing lah ordo cang udang magarang. Aja nak cang kok kafe, cing kok kafe. Nah, bongalah cang. Bongalah cang. Telopat. Si sprint. Si sprint. Wih, gede bayu we. Misi micau. Gede saja bayu we. Bo gede bayu, sebab cewek ni. Bo bawa cewek sangat letak. Motlano ini. Kayak tarik bang merangsang. Mana dah dua. Ada mau paut lu terus ya. Mana dah dua misi tulisan. Mau tato? Heng tulisan sih, mau tato tulisan sih. Pane mau tulis tuh. Tulis. Yang cara Bali meraja, kiraos cara modern jadi mau tato. Sing tulis sing si tato tulisan sih ya. Tulisan sih. Sing cang beli. Tulis. Oh cang beli. Man. Mana pendek? Nah tulisan itu R besi, S besi. Siapa namanya dek? Itu cang. Pane mau tulis. Aneh ngawan, po mau tulis R. Aneh ngebot mesti tulis S. Takon si. Siapa namanya dek? Itu cang. Nama saya Rosi mas. Rosi ya Daniel. Kalau Rosi namanya dek, kok pahala berisi R dengan S? Oh, yang mana? Itu angka. Takon si on. Apaan RS yang kenyataan? O sih ada. Daniel Rosi. O sih ada. O nya mana? Itu angka. O nya ini apa? Itu. Kita yang cang O. Kede no. O nya mah ini apa?
Ini apa? Aduh, amat ngelek mata anjir. Kalau O-nya ada yang bawa, I-nya mana? Kan kurang lagi satu. Kurang lagi satu. Rosi, Rosi. R-O-S-I. Begitu sebenarnya. Benarnya. I-nya mana, Tukang Jang? Man, I-nya kan bapak yang bawa. Wah, Jang tuh. nya bangun NG itu. Nah, pokoknya I, oke tuh ngelenteng I. Kau dalam satu oe. Kangin mau kau satu jenengan jodoh ada. Lada saja cang yo mulih artinya satu madan nanti. Berbulan madu calata sejumat. Ajak cang kuran cang itu. Ih. Kastudang Amat lu ngasane nam talaman naor kerasmen bulan madu nih di kamar berduaan. Gastu cang lah plano besi. Celana putih tau. Plano tu lah karena kain tepung terigu segitiga biru itu. Oh, belacu itu Oh, belacu. Jam putih. Kamu kan plano nyangan. Kan jahit ini senengan kan. Oh, kau cak kau lambek kan jangan tulis di tilah nu. Tulisan tepung terigu itu. Oh, tulis di tilah nu. Boleh dah tu sing berwarna madu je. Di metian jadwal. Dan jadwal kurang cang bom meleleh. Oh, nih bong nah. Oh, Pak. Oh, bong nah. Oh, bong nah segitu. Begitu. Yo kena oh. Yo cang menek di panik. Seret kita melap kurang cang. Tadi melek. Baca tulis yang di kain itu Kengkeng isi ya. beratnya itu 40 kilogram gitu. Katanya buat keton jangan tahaso nanti. Jejak kurang inci berat neto 40 kilogram. Padahal berat kotor tepung terigu 40 kilo. Kadang berat neto Nang aso. Niwen. Bang sing kijang pilih. Oh, Sing ingat teken Sudarmo, Kil. awak mau marah kan dini di puri kauripan, Oh. kan tangkil. baik.